Kublai pi barang yang yang subhai pi cekat kubor mentari janmit, syuaban pa si kubor ke babnya ini bet cuai kemat ke bekongsan. Lajit ke BJP ya ki live sangut ki kertong menyekun haga jingjit nang mi kemat syagi yang dorba pawaan ke jala hausnam arajar apulai, yaitu BJP State President Ba Ernest Maury. Pensyai Keseng United Democratic Party ba amdan kejing selak bat yatri kam lang bat kiwe kiseng. Lapun kun na ya kalek niam be den klam keseng rat tuber da kejing lek niam ba isyong kun. Bat penlang ke SBI ke program ban penyesok bat kinong rap hariboy kenang ba enla ban asyu kijing syakri bakambha. Ki kubor ki babnya. Kajing penbam semai ke Presiden Kari basyak jit thamai ke drop padi murmu en penlang lasni nengkong ha Central Hall jong ke Parlimen. Ha ke bedai bat kini kajing penbam semai ke tenat personal and training kala penmi kajing penna badan kam ban khang shiteng ya ki katu kani kitnat rekam jong ke sarkar pedeng. Ki kam ki bedai bat kajing te kajing thamai jong ke Parlimen dai ban pensange syua sipor kat badang ya kajing penbam semai dan kam ban penteliru ya kumbalai putli ki office rekam bat ki yeng office syua kan ribaje jong ke steps ni nengkong ban penlong ya kajing talasi. Ya kani en beteng hadu ban dakut kajing penbam semai. Haswa ban penlong ya kajing penbam semai na benta ke Presiden bathamai en penlong ya kajing ai kublai khadu ya Presiden ban chong thaj na Ramnath Kovind ha Central Hall menta ke janmit. Lasai ke sngi Presiden Kari Ramnath Kovind un ai jingkran sakinong chong snong Kari. Keseng Bharatiya Janata Party kelajit ya kertang ban penyekun na ke live sandli ki constituency ha kajing jit nong mikmat sakayeng dorba tauan ke jala haus 6 hajar polai. Keseng BJP ke jala kala penlong ya kajing alang jong ke eksekutif ban penyat be ya renti ya kajing ai tiket ya ki kertang. State BJP President Iba Ernest Maury lakentu yakinong yalam keseng baki dai ban kiar na kajing kam ba kileyo ya kajing menjur na kinong yalam na Delhi na kebenta ki tiket bat laong ba ke BJP kampat dep ban ai tiket hadu menta. Haba keren sekilat pathai kubor hadien kajing ilang Iba Ernest Maury ilaong bala dep ban jet ya ki live sangut ki kertong ha kawat benengkong ya ke bala pihak ha ki lai benta. Ya kani lale hadien bekaseng galapet nya bha nadong syadong. Henry keseng kampat la ban penbena hadu menta namar badan kam ban bot ya ki kendon kat kum bala penbej renti. Today, State Executive Committee, we have discussed 4 or 5 important agenda. We have called a report from all the district, 60 constituency in our state. Actually, in the first phase, we have already identified 35 constituency. And in that 35 constituency also, we are having a category wise, A, B, and C. In the A category, we are having 10 constituency. And in the B category, we are having 20 and 15 in the D. So that is the norm where we put the slab, the A, B, C. Keseng United Democratic Party kelapan pawa kamdan kanu kajing tumu bandan kajing islok ni kajing ikut ban yatre kamlang bat kiwe kiseng haswa banlong kajing jit nong mikmat syaki yang dorbar tauan. I General Secretary Keseng UDP Iba Jaminu Mautho ilaang baha kene kasin keseng kadan kamban yaj marway. Kiseng riulum kidang yai yatray kamlang hapo kasyatri jong ka RDA. Iba Mautho ilaang baha ka UDP kalasyim yashibun kilat trekam ban pen teli biang ya barok kiseng riulum nadu kasnam syahjar kendai spak kena punyau. Ilaang baka komiti ke bathawi kimat trekam jong keseng kadang penkrek yaki bat shen en sepen bena pajba kenang baki pajba kintip ya kajing tumu baka seng katrang banlek hadien ke hajar pulai. In the year 2023, UDP has gained in strength. We see that UDP is growing in strength. And from all indication, it appears that UDP is going to lead the government in 2023.
We're very positive about that. We're upbeat. We will remain steadfast in the opposition. I don't think so. We are going for pre-poll alliance this time. Kalek ni ambek den klam hajante helsia kabala penlang kena bat kilenti ya kejat hasaudong kabiar hatuber. Kabalong kepung bekentang ya kabala ju penlong ya kan jinglek ni amman la usnam. Ha kajing persang ban penbha syu ya kajing syakri bat kam penjan yaki yaka syaki nongrep bat penyaso yaki syakilat jing syakri ke State Bank of India kala penlong ya ke program bala tip kum ka ekrat ana data ke sat ha community hall jong ka Umran Dairi Haribhoi district kajing tmu jong kani ke program kalong ban sngu thu ya kajing baki nongrep ki kendo bat ban yo sngo ya ke ke baki nongrep ki dan ban pen sngo khnang ba anla ban wanra ya kajing syakri ki ban yarap bat pensuk ya ki ban kentiru ya ki kam ki jam jong ki ya kani ke program lawan ban yasim bentalang da inong mi khmat ke Umsning constituency iba Jason Saukmi Maulong i block development officer ke Umsning CNRD block i Raja Brahma i general manager jong ke network 2 ke SBI Gawati Ilonkin Thangboy bat kiwe kinong tre ka bank ringkat bat kinong rep na kisnong repair jong ke Ribhoi district la airu ya ke computer sa kinong mi khmat jong ka Life and Hope Children's Home hapo ka jing tre kam jong ka corporate social responsibility scheme jong ka bank. Ke Reserve Bank jong kari India kalabu kendon ban perking kentup ya ke jing sei pisa na benta ki Sautli ki cooperative bank na kadao jong ke jing hiar ka ru kompanya ya ke pisa pilan jong kini ki bank. Kini ki Sautli ki bank kentup ya ka Sai Baba Janata Sahakari Bank Maharashtra ka Suri Friends Yen Cooperative Bank Limited Hasuri West Bengal ringkat bat ki Artali ki bank na Uttar Pradesh kentup ke United India Cooperative Bank Limited Bijnor bat ke National Urban Cooperative Bank Limited Baharaj katkum ke RBI kini ki bank klaim dayo jing menjur lang ba ke jing tho na ke RBI kimla ban ai ni penthmai ya ke jing airam bat ke jing ai pisa klaim pat depor kini ki bank kin yai peteng bat peniat ya ki kam ringkat kini ki jing te kendon hadu ban ba kajing peniat ya ke pisa pilan kan sedang ban kiu biang Reserve Bank kala ban wanra ya kajing penbej ya kini kajing ptha kat kum kajing long jong kam ha India sakumba arpue hajar ngut ki breu ki bebet thamai kajing pang covid ha kini ki arpusong ta baladam ki breu ki bidang syak sumar hadu mentai ki long silak san phu hajar sispa ngut hajala meklaya knai pesan ngut ki bet thamai da kajing yo pang jong kini knai pesan ngut ki breu baro ki badang syak sumar hadu menta kilong sanspa arpu prangut bat iwei ibala klat no menta kasngi menta pan yin pe kajing long jingman kasumneng haslong kajing shit kalong arpu pra point lai degree Celsius bat kajing kret kalong khat pra point san degree Celsius kajing ngem ka hau kalong nyuplai na kispa men step an rebusau na kispa janmit kandan kajing hap slap amul-mula habon ki jaka Haswa bangin penkut no ngi penkemai pi begini kubor nalor ka POE ke television pila aru ban page live ke YouTube channel jong ke news Shillong naga bentai ki kubor baman la kasngi pila aru ban page ya ki kubor jong ke news Shillong ha ke Instagram Facebook bat Twitter Shoban poi jong bekut jong tu kubor ngin page yang sai sien ya ki mat bakong san Lajit ke BJP ki live san ki kertang man yakon ka jingjit nong mi khmat sa ki yung dor ba tho an ke jala haus nam arajar reply ya tu BJP state president ba Ernest Mauri Pencai keseng United Democratic Party ba amdan ke jing selok pan yatre kamlang bat kiwe kiseng Lapun kun na ya lek nyam be den klam ke senrat tuber da jing lek nyam be isong kun Bat penlang ke SBI ke program ban penyesok bat kinong rap Haribhoi kenang ban la ban asu syuk ke jing syakri bakhamha Di perlak ketung lepoi syuk bukut jong tu kubor jong im taga janmit haduk bang ni sembiang berpila syai kasi kublai
has your heart? Then don't wait to take part.